Kakerwak kubor na kipulit kaya to bah kasitrik unay tung arsa apsan layo yak ejahar ha sora police station na urang ba shinang chong ka maukis sora ha kabah ulaya to bagadon ka jingcia ka basir kai ka balale da uget benjarwa ubana maukis palai to ru bah al pratrik nai benreu arsa apsan uget benjarwa ula syo ya we breu ha mau up maukis nang ta ula krensi krensang ru bat udah berngem ru ya tei bak tak keti bat wat ya yang sem kucung kabakam sngu shirkai bat kam sngu triam ru bah ketai ka jingcia tei uket vencerwa udah sei bat pen beriu ya la ka jong ka jingman rang kucung bat sakabar kam berset artan bat katai kala pen sucia sukret ya kipat bab nang shnang laya thu ru bakador bar shnang kala khot ajeri la laisen kenti la arsen kenti Nrai syam la lek mi setia. Halor katai ke ejihar kum tangki pulit jong ke sora kila syim takit kat kum ke kes nambar kendai arca apsan haki kendon shispa lai puai shispa lai pulai aspa kendai pun reu bat prakat a jong ke bharatia yaya sanhita lane ke BNS. Bat mar kum tahi la IT ba B1 SWAT MPS subdivision police officer lane SDPO penurslah ba untuk kit halol ketika cincin bat halor ketika cungkit kumta ka kendai terik nai benyau arca apsan we usap inspektor bat saungut kilang rut jong ka sora police station la suspend nomor dor bat ka cing tokit persya yaki kadang ya cakmat bat la shimru ya ka cing tokit persya yaki ketika pulit jong ka sora police station case kat ba kum ka case nomor shipau arca apsan US shispa alpau iwe laisan jongka BNS bat ya ka cing toket la shimti dau inspektor nakawe pat ka police station banam dan kanu ka cing syaliang la kren syairu baki pulit ken le da ka basangang ya kitu ki pulit ki balek trong keti trong kecat bat bayat persya ya ki kendon trekam ka congki